Assalamualaikum, Mang. Salam. Congke yo. Mantap ya. Bagaimana bawa Mang? Makin banyak pe nih. Makin banyak pe nih. Banyak kali nemu. Banyak ya. Sep, ini. Bang Gentong, Bang Gentong. Gentong Ya. Bawanya sama Min berapa, Mang? biasa 15 komplit. Ya. Wait ya, masukin aja ya. Diracik. Adik yuk. Marema emang Marema. Marema ku hujan. Ya. Tahu sambal? Hot Marema. Satu bola. Cek lah ya. Biasa minyak dukun jangan ketinggalan. Yak dukun. Yuk. Emang Minyak dukun. ajaib emangnya. Ajaib. Bisa ngeramal Bang. Ngeramal hujan aja mendung. Langsung ya. Berarti minyak setengah matang ya Bang ya? Tengah matang, kalau terlalu matang dia kayak cacing. Melar gitu Kelar. Cuma kayak buat bayi. Bener. Jadi nih. Makasih gua. Campur, ya. Campur Mang ya. Komplit. Ini. Apa Mang sebutin Mang apa ya? Tahu putih, tahu coklat, tahu isi, Oh sih. Apa lagi? telur biawak, gede-gede. Mana masukin dulu Mang? Saya nyumput, Wih. 3 seduneng nyumput. Saus, Wih. 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 sambal 1-2, Dua-dua Mang. Wah. Wih. bawang daun. Daun. Ya, Oke. bawang Oke. jelek. Oh jelek. Iya, bang goreng. Bener, ya. Ya. Mantap. Oke Mang. Segini berapa nih? 15. 16 ya Mang ya? Ya. Wih. Lokasi Mang lokasi. Yo, lokasi Jalan Pilang Raya depan Permata. Mata ya.